Čekaj da se popravim. 1, 2, 3. Štima centar je za mene u 3 riječi druga obitelj. Nema treće riječi. To je teško, ali mislim da je najprikladnije jedna velika obitelj. Moderno, profesionalno, dinamično. Red, rad i disciplina. Profesionalni, pristupačni i posvećeni. U Štima centru se osjećam jako prihvaćeno kao dio jedne velike obitelji. Opušteno, motivirajuće i prihvaćeno. U Štima centru osjećam se zadovoljno i ponosno. Opušteno jer radim s ljudima s kojima volim raditi, radimo stvari koje volimo i radimo najljepše osmijehe koji izlaze iz našeg centra. U Štima centru se osjećam sigurno i ponosno. Taj osjećaj zadovoljstva jer je pacijent zadovoljan. Imamo konstantno i domaće radionice i inozemne edukacije i zaista mislim da možemo reći da danas pacijentima pružamo samo najbolje na tom polju, a bit ćemo još i jači. U zadovoljstvo zaposlenika se ulaže jako puno u vidu edukacija, konferencija, ulaganja u materijale, isprobavanja novih materijala i prezentiranja novih materijala pacijentima koji omogućavaju također naše prekrasne osmijehe. Zadovoljstvo zaposlenika se ulaže jako puno u smislu konstantnih edukacija, team buildinga, što doprinosi opuštenoj i motivirajućoj atmosferi. Kroz edukacije, stimulacije, dobru radnu atmosferu te dobru organiziranost. Ulaže se puno kroz razne edukacije i seminare. Ja da je ponovo. I možda da pljesnem. Daj molim te, ispočetka. Ponavljam. On umire od smijeha tamo. Ajmo ponovo. Ajde. Jesam se izgubila. Nema. Ne, nisam ništa. Samo ja da ti kažem. Da. To mi je totalna dekoncentracija. U Štima centru je radna atmosfera prvenstveno ugodna, a s druge strane i vrlo profesionalna. Dinamična je i dobra je vibra. Svi smo prijatelji, svi se podržavamo međusobno, poštujemo i unutar tima i sa drugim timovima. Radna atmosfera u Štima centru je motivirajuća, ponekad je i zahtjevna, ali to se sve lako rješava sa timskim radom. Radimo u timu od 10 ljudi i svi su uvijek spremni pomoći. Radna atmosfera u Štima centru je uvijek zanimljiva, motivirajuća i opuštena. Ono što mi se trudimo da svakom pacijentu omogućimo stres-free zahvat uz nekakvu pozitivno ohrabrujuću atmosferu, koju pošalicu, koju zezanciju na način da ih opustimo i da ih jednostavno provedemo i uvedemo u cijeli taj postupak da su što opušteniji. Pacijenti osjećaju samo onu dobru radnu atmosferu. Ovu lošu ni ne pokazujemo. Smatram da pacijenti osjećaju našu ugodnu atmosferu samim time što nam daju toliko povjerenja. Mislim da pacijenti osjećaju toplinu i prijateljsku atmosferu u Štima centru i zbog toga imaju osjećaj povjerenja u nas. Pa mislim da osjete tu jednu pozitivu i uvijek se vraćaju sa osmijehom. Upravo je to što je ono najljepše u Štima centru, a to je opuštena i obiteljska atmosfera koju osjete i pacijenti, čak i oni koji prvi puta dođu samo na pregled. To je bilo brutalno, to ćemo iskoristiti. Je li gotovo? Gotovi. To je to. Gotovo sam. Izlaz je kroz ordinaciju broj 2. Ma zezam se.